Ćao, da li znaš da je danas dan svetskih potrošača? Ne. Da li znate da postoji zakon o zaštiti potrošača? Ne. Da li znate da vi kao potrošač imate pravo? Ne znam. Da li znaš da je danas svetski dan potrošača? Znam. Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Ne. Da li znaš da ti kao potrošač imaš prava? Znate da je danas svetski dan potrošača? Da li znate da postoji zakon o zaštiti potrošača? Ne. Da li znate da vi kao potrošači imate prava? Da. A znate možda koja su to prava? Ne baš. Pa dobro. Hvala. Dobar dan. Da li znate da je danas svetski dan potrošača? Da. Da li znate da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da. I da li znate da vi kao potrošač imate prava? Da. Da je danas svetski dan potrošača? Da. Ne. Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Ne. Da. Da li znate da vi kao potrošači imate prava? Da. Ne. Da je danas svetski dan potrošača? Da. Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da. Da li znaš da ti kao potrošač imaš prava? Da. Hvala. Dobar dan. Da li znate da je danas svetski dan potrošača? Da, znam jer je objavljeno na svim medijima, a i znam iz ranije godine. Da li znate da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da, ali nažalost ne poštuje se. I da li znate da vi kao potrošač imate prava? Imam, ali slabo ih realizujem. Ćao, da li znate da je danas svetski dan potrošača? Da. Da li znate da postoji zakon o zaštiti potrošača? Ne. Da li znate da vi kao potrošači imate prava? Ne. Ćao, da li znaš da je danas svetski dan potrošača? Znam. Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da li znaš da ti kao potrošač imaš prava? Dobar dan, da li znate da je danas svetski dan potrošača? Čuo sam. Da li znate da postoji zakon o zaštiti potrošača? Znam da postoji. Da li znate da vi kao potrošač imate prava? Znam. Hvala. Ćao, da li znaš da je danas svetski dan potrošača? Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da li znaš da ti kao potrošač imaš prava? Hvala. Da li znate da je danas svetski dan potrošača? Da. Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Ne. Da li znaš da ti kao potrošač imaš prava? Hvala. Da li znaš da je danas svetski dan potrošača? Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da li znaš da ti kao potrošač imaš prava? Hvala. Da li znaš da je danas svetski dan potrošača? Da li znaš da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da li znaš da ti kao potrošač imaš prava? Ćao, da li znate da je danas svetski dan potrošača? Da. Da li znate da postoji zakon o zaštiti potrošača? Da, upoznati smo se s time. Da li znate da vi kao potrošači imate prava? Da. Hvala.